Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li. Faslun tining pani kasitung pasal fi furudil wudu'i ing dalam nerangakeun banyak-banyak fardhon wudu wa huwa bidammi tining fardhon wudu bidammil wawi kalaban dhamma wawu fil ashhuri ing dalam lebih masyhur ismun lil fi'li pani kasi anyama eka andi kelakuan. Wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun. Wa huwa tining wudu al muradu huna pani kasanya karep aki wa bi fathil wawi ismun tining wudu ismun pani kanyama lima yutawaddau bihi Ya apa pen? Ya pokok kiwi. Ya apa pen? Jaga lagi. Mas Mina ada ya? Ya nje wi. Takut itu keamanan pasti tindak deki. Duh. Nawawi repen tak tuan tak kau pen. Tak keamanan kas kemak boy. Anda apa nje pen? Tanda wi. Yalah mana tanda? Tanda nolak. Deki ban. Rokok kimi. Punten Ustaz. Cing ojak anje. Teti si kongkos colon apa? Hehe. Cekeng colok ciatan. Hanya lestari adir. Kagabag daki bon pendi je. Dia ada mawi, talai temu. Tara apa pen? Aroko berdua, itindak berdua. Pen. Itu kena kiai jom. Kak dintok ya. Ya jom. Kak dintok ya. Ya, tajuk jom. Thank you. Kakek mulai cong keluar dari pondok dina. Anak apa kiai? Napa gula pulan melanggar ki puru? Sepora anak tina kiai. Inja cong. Kakek lah cukup abid pondok dina. Waktu nak kakek mulai. Abtina meskipun untuk abid, abtina putu kiai. Pas napa sih kebele oleh ke congko? Tak usah ngibele oleh cong. Cukup kakek nerosaki kelakuan abaan. Benci ganggu orang lain. Engki menabiani ke perintah dari ajunan, abtina siap kiai. Ila lah desa cong. Engki nyon pamit. Dia mami betas pen. Kue seru mulai ban kiai. Ada apa pen? Tahu, kue seru nerosaki kelakuan apa? Aduh pen. Oh iya pen. Lagi kan seru mulai ben kiai. Otomatis pen kaki dia tak boleh kia ke pondok. Jadi biar silaturahmi tak putus,
jam delu satos. Duh, njak mun kakewi. Jak kalau jam besi kirang sebarang. Ya deh. Selamat Pen, sampai tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma boleh dong. Ada apa mi mulai dong jok renggi beni mulian. Pakon Pleman sareng kiai. Oh engki mah, kelakona bapak napa? Bah, ada apa dong kaki mi apa katanya dulu. Punten mak, gula kentro tahu kelakona bapak ini kenapa? Bah, ana apa mak? Sampean mak cengang. Apa dong kaki mi atanya kelakon apa? Gule pakon Pleman sareng kiai. Kang kuin rusaki kelakona bapak. Ada apa nak? Engki mak, gule pakon rusaki kelakona bapak. Lah dong, pokon lah. Leh, ana apa mak? Emang napa kelakona bapak? Lah dong, kelakon bapak dia male. Ana apa mak? Iya dong, kelakon bapak male. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, ma beli boleh jong. Kabis pamator kak dito kiai. Iya jong. Kelakona bapak kak dito maleng kiai. Ada apa mun kelakuan bapaan baik maleng jong? Tak sanggup. Ada perintah dari kau jong. Engki menabi anikah ceren aptina pek tidak keajunan. Aptina siap benar apa kelakuan. Yelah lah mulai jangi. Engki nyon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Niat kau lah aku kena guru. Billahi ta'ala. Ayah Roma rakire. Sejelas Arya banyak pesenah dan banyak emas. Aduh, ayah lah bang kunci. Sejelas orang tedung. Labeng dia mau dicotat. Amunyi ben orang si tedung Arya ngiding. Sedangkan engko ben kiai esrono saki kelakuan bapak. Tapi ojak ganggu kelakuan orang lain. Duh tinera. Nyari lain. Ayah Roma selas dalam di luar tak agak gonggung kau orang situ. Maleng. Engki gule maleng. Maleng. Engki gule maleng kau. Mata buru. Tapi gule pita ben marang selain. Orang jadi kabe. Anikam pun dapat bukan suku. Orang sak suku apa ni? Ngirim sembilan ini mami. Tahu sampean pe. Empon biar gue kan tamu. Itu kan Betul. aku ngirim. Oh iya gitu. Ini sendiri. Shalom ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. Ya Allah, nagala sebatik.